E ko ana ngā rato ngā hauora Māori o te Taihauāuru, ara o Wanganui, o Manawatu, o Taranaki, anō hoki i ngā panonitanga ki te pūnaha hauora o Aotearoa, i whakapuaki tia ai e te minita i ngā take hauora a Andrew Little i te rāwiki. Ko tā ngā rato ngā hauora Māori o te Taihauāuru, ka hoki ko te mana whakahaere ki a rātou ki te ata tiaki me te ata manaki i ngā iwi Māori o te Taihauāuru whānui. He panonitanga nui ki te pūnaha hauora o Aotearoa, he oi ko te pātaia, ka ārei atu i ngā tāmitanga ki a ngai Māori. He huarahi pai, mehe he tika te kāwanatanga ki te Whakarongo, ki ngā reo o ngā wānau hapu iwi, ki te aro hoki, ki te whakatika ngā mahi ki mua i a tātou. Ko tā Walsh tapiata, mā te ko tui mai o tētahi rōpū Māori motuhake, e āhei ai ngā rato ngā hauora Māori te awhina atu i o rātou hapori Māori. I āta Whakarongo ai, he aha te kiko. He aha te kiko ki roto i tōna kōrero. I te wā i rongo ai ki te katoa o tōna kōrero i whakaaro ai. Tērā pia kei te tari tonu mo te kiko. Ahakoa ka ki mai ia ngā mea pai. Ngā mea pai ki tēnei rōpū hau te Māori Health Authority. Kia muku pea i ngā DHBs, ki te aro ki tētehi tari matua. Ko tā te Pahunga Davis, te hia mana o te rōpū te whare pūnanga kōrero, ko tāna ahakoa te reka o ngā kōrero a te minita Andrew Little, me kaha tonu a ngai Māori ki te ata tirohia ngā tino whāinga o enei panonitanga. I'm hopeful that we will have a higher input into the policy that gives us the services that we require. We've got a number of Māori health providers at the moment. Will they lose their jobs? What will happen here? Atu i te tekau Māori mātou a tākuta Carol Fernandez e hāpai ana i tana tūranga hei kai whakahaere i whakapai hauora i Rangitāne, kei te kite ia i ngā huapai mā ngai Māori. I was very excited. Being a health manager for 15 years, I've seen how services have grown, how services have been developed to meet the needs of Māori in the community, especially in terms of inequities. While we've always had and maintained that partnership with our funders, I believe that having that Māori Health Authority now is going to be a bigger step in that direction, because we will have more control, more autonomy in terms of meeting those inequities for Māori. O te puari DHB ki konei, i tīmata rātou pia rua ngā tau ki mua i tēnā ki te āta te tiro ki tira. Nā te mea rua tukau mā toru pai heneti ngā Māori e noho ana ki tēnei DHB rohe. Nā reira, i whakaaro rātou, me āta te tiro ki tēnei mea ngā inequities. Ka puta te tāhua pūtea a te kāwanatanga a te rāpare te rua tekau o Haratua, ka kite te motu i te rahi i te iti rānei o te pūtea ki a ngai Māori, me nā e rereke ana ki ngā tau ki muri. Tema Hemi, Te Reo o te uru. Ko te reo, te take.